December ni somni pali sa ni somni panga ania kumin November thla tanga Longtlai district chung abikin Myanmar ramri dep ka ki chuale a chevela tuishi leng chuan zia omlam apan thret nuwa tun haya he natna niarin hilwangin mi pali an thi bel le a ti hian hriat theichina tuishi niarin wangin Longtlai district chunga mi som an thito tun haya mi pali thi te hi Lairam Christian Medical Center Longtlai thi ni in thi zinga pani chu district pon laman ni ti damdoi in thunei tu te chuan an soi Voin Khan advisor to Chief Minister Health and Family Welfare changtu Dr. Lorraine Lalpek lian chin za chuan Lairam Christian Medical Center hitlo in tuishi niarin damdoi in lamin an enkol dan te enin damlo te akan bok Dr. Lorraine Lalpek lian chin za chuan tuishi niarin chu finfia turin ZMC a sample thon ani atia tuishi wangin mipui chi ailo tura chain lo theilo na wanga Myanmar ramri lama kalte chuan mania eile in thianglim in tum tura chain he natna niarin helte chu rangtaka damdoi lam thiamte panturin acha natna hrik chu borua ka leng ani lo wangin inven harsa ani lo ati Lairam Christian Medical Center a hian tundin hmuna tuishi niarin mi pasari enkol mek ni in ngai tu om anum lo ni in enkol tu doctor chuan a soi hetianga tuishi niangai wanga thi anom le wang hian Longtlai district magistrate chuan khapna thupek chuin Longtlai district le Myanmar in rina te chu khar ani a sumdona lamchi reng po engma kalpui phal ani lo Central Young Lai Association point tuishi wang hian hriat tirna chuin mipui himzok nan Myanmar ram chunga bungrua thonlut lo turin sumdong te an nge na lir thei nei tu te po an ngen na ngai pui mo turin an cha